Siyalemukela kumsakazo kwaZulu, umsakazo weNtepe-Manama Community Radio. Ibizo ngisiphethisiwe Ncube. Namhlanje kumsakazo wesihlanu lomunye kanye loMjennifer Dube. Omunye balise ukuba impumela yabantwana bezinga lika-grade 7 ayincomeki ngenxa ye-COVID-19. Ulandise ukuba abantwana abatholanga imfundo ekwenelewe ngendaba yokuvala kwelizwe, i-lockdown. Umama uyinobhala we-Ward 17 uJennifer Dube uthi i-COVID ivele ncindezele kakhulu kwabantu besifazane. Ulandise ukuba iningi labomama beliziphilisa ngokuthengisa okumanje bese kunzima ukuba bakufezele ngenxa yesimo se-lockdown. Ubalise ukuba njengabomama bese kunzima ngisho lokuya ngasezibhedlela ngoba bengelazo izincwadi ezibavumela ukuhambahamba. Okubangele ukuthi khona abantwana bayehleke ukufunda impumela zingaphumi ikhona lokho ukuthi vele kulomkhuhlane we-COVID lamatitsha ayehlekile ukuthi afundise ngendlela ngoba labo kade benqatshelwa ikhona lokho bangazama ukuthi bayafundisa kuba khona ukubotshwana phakathi. Sibona ngani lockdown ngoba abantwana bafundanga ezikolo zivaliwe esesikukhangelele ukuthi vele ikufa kwelizwe ngoba o-grade 1 bekumele baye ku-2 abangekho esikolo kumele baye ko-0 baqalise izikolo akukho. O-form 4 kumele bapase baye labo baye kuma-college. Asilaqiniso lakho ngoba abanye babhalile abanye ababhalanga ngenxa ye-lockdown yona le. Akula zikolo abantitsha ahlezi labantwana. Esikunanzelelayo lockdown leyi isingenise phakathi kwendlala enkulu ngoba lanxa kumbe abantu laba bangatholiyo bele ukuthi ngaye bayazithengisela ukuze bazuze ukudla bathenga akulandawo lapha khona sasilama emarket ezithengisela izinto kusela amaseli amashowa avaliwe i-lockdown leyi lokuthi bangayazihotela kwezinye indawo kuma-South Africa bezozithengisela ngenxa ye-lockdown akuhambeki amabhodi avaliwe